A short time ago, the United States military began بری دمک کرد ارتش امریکای دست به اپراسیون شرین برفره لإیران کر. آرمانجا ما اوه که ام گل امریکی بپارزن بریا تنکرنا گف نزیکن رژیم ایرانی. چالاکین وین گف خوارنه راست امریکا لشکرین ما بنگهین مین لدروی ولید و هوالبندین ما لسرانسری جیهان دخمه ترسیه. او 47 سالن که رژیم ایرانی درشمین مرنج بو امریکای دگود و هلمته که بداویه خون رجاندن و کشتنا بکم لدجی امریکای لشکرین ما و مروفین بگونه لگلک ولاتان دمشینه. یک جکریارین پیشین رژیم او بو که پشتگیری بده دست سرکرنا بالوسخانه امریکی لطهرانه که به دهان امریکی 444 روجان دیل گرتن. ده سال 1983 دا کومن سر به ایرانی و بمبارانا کامپا مارینز لبیروت پیک آنین که ده 141 لشکرین امریکی تیده هاتن کشتن. ده سال 2000 دا وان دزانی بو و دبکو به ایریشا لسر USS کول را تکلدار بون که گلک کس مرن. هزیر ایرانی به صدان لشکرین امریکی لعراق کشتن و بریندار کرن. کومن سر به رژیمه و ده سال داویدا ایریشن به هجمار لدجی هزین امریکی لروجلات ناوین بردوام کرن. هر وها کشتین دریایی و بازرگانی امریکی و رین بارکشی ناونتوی بونا آرمان جوان. او ترورک گرسایی بو و ام نما تحمل دکن. جه لبنان حتی یمنی و جه سوریه حتی عراقی رژیم چکدار کرن پرورده کرن و فینانسه کرن میلیشیای تروریست بیک آنیه. حماس یا بسر ایران وابو که ایریشن هوانه هفت جوتمه لسر اسرائیل پیک آنین زیده تری 1000 کسین بگونه کشتن دناف دجی 46 امریکی و 12 ولاتین مدیل گرتن او ایریشک هوف بو تشتکی که جیهان بری قد ندیت بو. ایران دولتا یکما جیهان یکو سپونسریا ترور دکه دوان دمین داویدا بده 1000 ولاتین خوال کولانن کشتن دما که خو پیشاندان دکرن. هر گاو سیاست امریکایی به تایبتیجی ریوبریا من او بو که او رژیم تروریست تجاری نکاره به خودیا چک ناوکی. از دیسا ببیجم او تجاری نکارن ببن خودین چک ناوکی. جبر وی که ده اپراسیونا چاکوچ نیوی شوه مها حزیران بوریدا ما برنامه ناوکی رژیم لفوردو ناتانز و اصفهان تنکر. پشتی و ایریشه ما او هشیار کرن که تجاری دست بلیگرین خویا خرابا چک ناوکی نکن و مگلک جاران هول دا که پیمانه که پیک بینن. ما تاقی کر وان نخواست وی که بکن وان نزانی بو چه قومه وان تنه دخواست که خرابیه بکن. ایران پیمان رد کر وکی که به 10 سالان رد کرنه وان هر درفتک رد کر که دفجه خواستکن خوی ناوکی بردن و امی ایدی نکاربن وی که قبول بکن. لشوناوی وان هول دا که برنامه خوی ناوکی جنو و آوا بکن و بردوام بکن ده پیشخستنا موشکین دور آویج دا کنها دکارن گفه لدوست و حوالبندین مین پر باش لأوروپای لشکرین مین لدروی ولیت بکن و ددمک نیزیک دا بگیجن امریکای. تنی خیال بکن که او رژیم ده چقاس بهز ببویا اگر وان چک ناوکی هبانا و براستی جی چکدار بانا وکو آلا وکی بو گهاندنا پیامین خواه. جبر وان سدامان ارتش امریکای اپراسیون که مزن و بردوام دکه دا که پیشی لوی دیکتاتوریا پر خراب و رادیکال بگره که گفه لامریکای و برجماندی مین او لکاری نتوی ین بنگهین بخه. امی موشکن وان هلوشینو پیش سازیا وانا موشکان به عرده را راست بکن او دیسا به تواهی وره ویران کرن. امی هزا دریایی وان تنه بکن. امی پشراس بکن که تروریستین هریمی ایدی نکاره بین هرمی آن جیهان آرام بکن و ایریشی هزین ما بکن و ایدی تقمنیان خواه آنجی بومبین کلکا ری وکو که هنجاران تی گوتن بکار نینن دا که به هزاران کسان تاوی گلک امریکیان به گرانی بریندار بکن و بکشن و امی پشتراس بکن که ایران چکک ناوکی به دست نخه پیامک پر حسانه او تجاری چکک ناوکی به دست نخه.
ev rejim dê zû fêr bibe ku divê kes hêz û şiyana hêzên çekdarên Amerîkayê nexê berpirsê. Min di rêveberiya xwe ya yekem da artêşa xwe jinû ve ava kir û li ser rûyê erdê tu artêş tune ye ku nêzîkî wê be jî. Dibe ku jiyana qehremanên wêrekên Amerîkî winda bibe û dibe ku qurbaniyên me hebin, ev yek pir caran di şer de diqewime. Lê em vê yekê dikin ne ji bo niha, em vê yekê ji bo pêşerojê dikin û ew erkeka hêja ye. Em ji bo her endamekî xizmetê dua dikin ji ber ku ew bi fedekarî jiyana xwe dixin metirsiyê da ku piştrast bikin ku Amerîkî û zarokên me qet ji hêla Îraneke çekdara navokî ve neyê tehdît kirin. Em ji Xwedê dixwazin ku hemû qehremanên me yên di xeteriyê de biparêze û em bawer dikin ku bi alîkariya wî jin û mêrên hêzên çekdar dê bi ser kevin. Mezintirîn leşkerên cîhanê yên me ne û ew ê bi ser kevin. Ji endamên pasdarên şoreşa îslamî, hêzên çekdar û hemû polîsan ra ez îşev dibêjim ku divê hûn çekên xwe deynin û xwedî parêzbendiya tevahî bin an jî bi mirina teqez ra rû bi rû bimînin. Ji ber vê yekê çekên xwe deynin, hûn ê bi dadperwerî û parêzbendiya tevahî werin darizandin an jî hûn ê bi mirina teqez ra rû bi rû bimînin. Di dawiyê da ji gelê mezin û serbilindê Îranê ra ez îşev dibêjim ku dem ji mêra azadiya we nêzik e li malê bimînin, ji malên xwe dernekevin li derva pir xeternak e, bombedê li her derê bibarin. Dema ku em qediyan hikûmeta xwe bigirin, ew dê ya we be ku hûn bigirin, ew dê tenê bibe derfeta we ji bo nifşên bê. Bi salan e we ji Amerîkayê alîkarî xwestiye lê we qet wernegirtiye. Ti serok ne amade bûn ku tiştê ku ez îşev amade me bikim bike. Niha serokek heye ku tiştê hûn dixwazin dide we. Ji ber vê yekê em ê bibînin ka hûn çawa bersivê didin. Amerîka bi hêzeke mezin û wêranker piştgiriyê dide we. Niha dem hatiye ku hûn çarenivîsa xwe bigirin destê xwe û siberojeke geş û bi heybet ku di destê we de ye azad bikin. Ev kelîka biryarê ye, nehêlin ew derbas bibe. Bila Xwedê mêr û jinên wêrekên hêzên çekdarên Amerîkayê biparêze. Bila Xwedê Amerîkayê biparêze. Bila Xwedê we hemûyan biparêze. Spas dikim. May God bless the United States of America. May God bless you all. Thank you.